Chukira Sinyumba ya Brighton Apartment ejiri busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Omurubiri okubwatya nigwo kurigereriwa n'ebigori byonsi. Chinga kichingi yoga ndreta gotengere taseni kia Ndizi TV asemaite na mangage ndreta chinsemo au mbroro bali ngase kanisa na livaira nireka manga yoko kura manga naringete sabato mbroro bali kubwatia manga naringete rumba imeandizi TV na chinsemo au na bidu moga ndreta okora ase weekend yengia une yetole yo mutinyo gatano na gatatu kulinda seboniga tiankwariani bena somuroberi we Chigosori buna botambuko tunanchende mo Steven Captain 001 koruchinsa bune chiga wikachinsa 12 nusu igotobe komo temanyia mangali akukanira ase Chigosori koruchinsa mo au chia Kisii Nyamira Kenya na ensengi maso bwagale. Panyana ritanga nyoko wata na ito aiga inchevuna votambe bakondoka ndemo Steven Captain 001 mangane Chigosori ase Ndizi TV orgongorwa Gusii kwana kibuna alliance akorekanire kwa bere ko babo konyamanya kivoikeranu kera akorekanire ese chinsa chirichiranya ko bakakorekana buna ase chinsa bune chiga gatia aliagenda tasebiti au bie Chigosori na aria sema ga ligi ya FKF Premier League kunyara ko bage koera ligi ya National Super League kunyara kobage kwera se Shabana baba abanyankongo ne timu ya Muranga Seal kobe ya kabere kuna chirali bagaria benero so ligi ya FKF Premier League twatwara Chigosori chiricha FKF Division 1 kunyara koba chikoera ase Chizone au twatwara Chigosori cha FKF Division 2 kunyara koba chikoera ase gatechi timu cha korabuya korwa sorongo rwa Gusii na mone timu ya Ichuni Combined FC kuruchise mochia nyari pali ya tangana se erombe yaye kanda se Chigosori chechi playoff ase ndete kobeke mwebiri korra andake yasoira se ligi ya FKF Division 1 ase ntunde rebosio Chigosori bono chigendrete nchirichia Nyanza Regional League totora Chigosori chirichia Nyanza Regional League na chirocho na chigendrete ase chinsa bune chiga ne Chigosori chigisire koba chikoera korra andake mbara bari baratangana ime ya zone A, zone B, zone C. Nyira buna zone A nige bwasa chitimu korwa se county ya Kisii amone county ya Nyamira juna Chigosori chigendrete nanaka gote byali agendrete se chinsa bune chiga gatia machibu ali anyare ko bakago ikaiga SMS Chigosori na amone egosori ya gendrete gatie timu ya Global Connections FC Global Connections FC Chigosori amone timu ya Jenga Tendere FC ya Chigosori ya Nyanza Regional League na Chigosori yarenge chinsemo chirichia Rigoma Green Stadium chinsemo chirichia Nyamira na Chigosori yeyu nigo amachiwa inkera igana ali ase timu ya Global Connections FC yebwerero obubuyibwe goria yemo asebusa nenyarabuna wocha Chigosori ye Uganda ke Global Connections kunyara batwalire Chigosori amo ne timu ya Moruga FC na Chigosori yeyu arengane renkongo chitimu ibere chibato bwa mereri bwange sana ase ligi ya Nyanza Regional League korwa se county ya Nyamira ne timu ya Global Connections FC chinsemo chari goma amone timu ya Moruga FC koruchensa mo chirichia kura wiki ya etambanyara kwa bakosori ne Chigosori yeyu ekaenda makali yogo tabekana egori asabande batete na chitemu chionsi niko chia obwana ine ndita yotaite kuwetuma mwana abungo yonde esenjo chingo chinge babegete kwana kibuna mbali kwa bakobungu andake kaere makali iganda ke ese team ya Global Connections FC limaite aina machibara ko kere sana obobwa egore ya masebo style sabare ko soria monne team ya Jenga Tendere FC korende ensemeri ya Jenga Tendere FC tari ko chikoba machibu maya ucha se team ya Jenga Tendere FC ko ruchense mo chiricha boma choge nyirabuna ase wiki ya eta Jenga Tendere FC eva wate Chigosori yanka ensemeri ya Tendere Grounds na Chigosori yeyu nigo etimi ya Tendere nyarete ko bage konanero makali yogo tabiekana amone timu ya Bugiakumu FC
nero ne gosori arenge nkongusane sengencho kerokorire timu ya Tendere FC amone timu ya Bogiakumu FC echinechi team ase season ya ita charenga se league ya Kisii County League na mayoko pesa league ya Kisii County League chikaenda second kireko kubuna mini league na lese team korwase chirombe au wose pool au chirime ya County League ababuye wose bali bagane iri gosuka bose na kwenda ase mini league kora bono ninguranya reko bakagutangana na kugenda kubo munyangongo Kisii County League bakomerana nege finali ya wata timu ya Chibere ene timu ya Tendere FC amone timu ya Bogiakumu FC na ase gosori eju ntendere obuete yo gara timu chikomera na Tendere FC Bogiakumu FC na gosori bwato bwa mererio botindi kwenda so bwa mererio bo ewiki ya etete bachete makario gotabekana na nima eterero iga andako makoroja kwa babu timu ya Tendere yare ko bwa kurendetera nyara konyarekana ase banyare ko bagoikorwa amone timu ya Global Connections FC koruchinse mo chirichiari goma koranda ke buna mangana agenderere ko babuja guchase ensemo yari goma korende guchase ensemo eri ya Tendere bintu mbiri buya konde bada agwa beseli ke ya Nyanza Regional League kati akiri kwente kwenda komanya igoro ya zone A tenjente ko ratwabera mona mangana ringite zone A na sengincho zone A na ile bata chitimu ko ensemo ya Kisii County na mona Nyamira County eyunere zone ya Nyanza Region wata chitimu chini matento bate zone B zone Z SB na C chiwata chitimu kuruchinse mo chire cha Migori County chisemo cha Homa Bay County Siaya County Kisumu County iyo chino chirombe chinga akorendeli range na itwa igabu norogongo rwa Gusii ne zone ya A ibwate chitimu kurukisi County na Nyamira County amangana mayana ariase etimu ya Bomachoge Borabu FC ene timu ko sodese Chigosori cha chianka kuruchinse mo chire cha Kenya Green Stadium nigo banyara kwa bakobua na bwabanyangongo ba zone A onye gosori chunchira era tuyete Chigosori anyeinye erinde eligi ya Nyanza Regional League Zone enyare ko bageko era korende etimu ya Bomachoge Borabu FC akonyoruka una Murife babate Murife don't run korende Bomachoge gancha kwa Murife ya chire na ya kombe ekyo gia zone A no nyagosori nchira gotuna Ndizi TV tawote abuna. Congratulations sana guchase timu ya Bomachoge Borabu FC awase mega yokobua bono nigoba etundere bosio mwakore bosio ose season ya guchaka ya bosio ya league ya FKF Division 2 na otra re timu ya Bomachoge Borabu FC gekoba nyerabune so mwakori etete ese zone A eye what team kurukisi County na Nyamira wale banyarete koba bakoba abanyankonga samangana rengete Chigosori echo namona etimu elituma etebuna etimu ya Ichuni Combined FC abanya nteka bakoba abanyankongo ba amangana yuarengete etimu ya Small Simba ngusabo kwabera na bubanya nteka bagotangana bakobwati gwamo ne etimu ya Ichuni Combined FC koera chitimu echichonsi ibere chikanyara koba Chigosori ase league ya FKF Division 2 na ndake kerike monitora kwalira ndake komanyana kichigosori cheito mono chiligi chito chenku yo chigendrete toenda sensemeri ya Kisii County League na sema ya Kisii County League mwancho maliali nige bwate chipuli ibere pool A na pool B ase pool A oikeravoni iga etimu eri anyane kwa nero kobwa pool yeyu ne timu kaine buna Mayaka ngosabo kwa bere timu ya Musora FC na banyara kwa bakobwa league yeyu andake league etara era kurende barabaka kwa bagatangane sencho bwa Chigosori chabo chintangani igo timu ya Musora FC na batangane semeri ya pool A nandina gutora nyara kwa batokorora bakobase ensemeri ya Nyanza Regional League kurwa sensemo ya Kisii County kurwa ensemo ya pool B mangano machimo nditali maya sewekera boniga chitimu chirange na mone timu ya Mayaka FC eyue kubwati waso bwange ne timu ya Geturi FC chibwate tofauti ye point ya yemo na weekend ere bwesio mangatali go chikoba maya se chitimu echibiro cha chikoba chikoumerana koranda koliyo erabwe nere uranyare ko bakagusuka busina ko bari bagarigia ryo swase ligi ya Nyanza Regional League kurensemo ya Kisii County League go namangana turabwatike boikiranu nasama ndarengete timu ya Mayaka FC na basirit kuregoro mbagwate Gusori ya Kebusani amuna ababui osaba nyangongo be ligi ya National Super League ntunda ya eta abana banka etimu ya Shabana FC na Gusori ya Gusori tiwasige kerikia Nyaore Grounds nego timu ya Shabana abeteka kwenye kore timu ya Mayaka FC chigori sano na isato asebosa unatokora chibi cha kurense Mayaka Vire studio
Ndake turaje bichakorwa Chigosori kati ya timu ya Shabana FC na wavekete uniform ya blue na ndake nsemo ya yellow ine timu ya
Mayaka FC egosori agosori tikuigoro negetikirikia Nyaure grounds Nyaure kutoka chinsi ya mochirichia nyakoe kwa vogera kuchime buno yo kwenda chinsi ya mochia Nyaure Polytechnic apuno egetikia Nyaure kere na inara machiba nyalite kobaga konyevera etimu ya Mayaka FC kono nyora buna segosori ya Kebusani tari goli chikorigere gumona senjiti mchonsi echirengete gwesomie gendo konyora buna etimu ya Mayaka FC erengete koranda Gusii na Shabana pressure yo cyane gusori bune yo nakyo bwentokole nakyo kokora bagosori bawo banyare ko bagotegerera se gusori yo nakuru asensemo ya Shabana mo Chigosori bune cyake busani Mecho kwenye timu ya Shabana FC koranda ake abagosori mbarora abageni baguchigosoa se timu ya Shabana FC abagosori abageni baso ire Chigosori bekina kibagutumeka koranda ake bamanyira amagura abonse mu kibara chikoba bakova banyanye kumanyana njeraki bagotware ndiko kubuna communication usoko iwana wekivere ekivirengeri na Chigosori kati ya bagosori bali abakuru ba Shabana na bali abageni baguchigosoa se timu ya Shabana FC korabuno kuyiwana kwa beirororo singa kichinde Chigosori bichake bosari bune chiga Chitimu chegora chigotumeka koranda ake chinchira cheko gosori ya gosori ntobate chi formation awasomo pira ntobwate tactical approach as chosori au gosori nero roko nyore timu eganiti go pressure mopira nero roga niti go possess ese gosori nero roga niti go tumeka long ball sia somo pira iko chosori chake bosani achiko kwa yabona wako lebintu byonsi pi gwatema byonsi kwa manyana ki nchera ki erengia ase timu ngakende nero roko nyore timu tete koranda ake kireto konyara kopata gukora attack totumeke strike yemo usachi strike ibere wana mekosore gosori ya Kebusani utumeke strike ya mukosensemo ya first half ensemo ya second half utumeke chi strike ibere kwara method ki ego fit buya apa gosori bali ba obwate bosibwe liko yara kobake go chaka ebyo na bimte bimwe nyara kobabi gokorekana mono ngakeche team chibwate Chigosori cha Kebusani wana tokwana re gosori yegoro gati team ya Shabana FC amone timu ya Mayaka sindoro chabune nsemo ya first half Shabana batu megete first 11 ngaopi uchensemo ya second half wali bagosori first half once piba gatimuka abanda bageni bagasonsemo ya second half koranda ke kero muzo jori deliver kwa manyire buronge ningura chikoba gogotumeka ego kwanya korwasi first 11 kere ligira nyale cover kego chakana onya kwante ko eboli andaka indi Chigosori chirichi ya Kenya Premier League eche timu ya Shabana FC nyara koba kego soa inyora buna Chigosori chira chikoba chiko chaka omweli bo mutie nyoyo alitra ore Chigosori echuchia FKF Premier League chikana koba chigo chake sengenjo kiraboni igia calendar ya so kirene nyora buna Chigosori entangani nige timu ya Shabana FC iranyale koba ge kwariga ni timu ya Murang'a Seal bara roko nyavago survive getikia Gusii Stadium kondite konyale kana sengenje getie ko kiraboni iga nigo gesie kira sengenjo renovation sinchigendrete getikende Shabana yale ngetume kene getikerikia William Olentimama Narok Stadium na kerokie gesie kire kaya kwa Gusii kubena se jana kerokyo kibote Chigosori chochiko kego chikoba ge kwariga ni gochakiro mutie nyu 10 igona kakunge chikoba ke Gusii ko ende kero seguna komentu andake libaga kebwate kikore ni Chigosori ya Shabana FC Chigosori chintangani chiro chikoba getikia Gusii Stadium chiro chikoba getikerikia kemanya kaine buna chisemo chiri cha William Olentimama Narok Stadium etikende nande kerange na rongo rwa gusigetigia Kisumu Moi Stadium Kisumu na kerokyo chin kumanti na tebuna kunkichikoba ke Gusii komentu anda kama amanya kaine buna renovation sesegetiekyo na kerokyo na buge tatoke yebiti anda kirange na Gusii bira toke anda kenegeti kerikia Homa Bay Stadium ekuke gorubwango iga kekora unomo governor bwensemo ya Homa Bay Gladys Wanga anto bategetikia Awendo Green Stadium nonyeke bwate amavagama ke yokonya konyora abatete libaso asegeti kirikorende ebuna bibiti byange birato sengenjo nonyeke rikia kericho ngera ikirana buya kwarega ni Chigosori chiricha FKF Premier League igoma nyomo nchumureli mangana tali maya asamana regete biti tali twase timu ya Shabana FC korende imense ya Kenya korenda manganda rengete Chigosori ose timu ya Shabana na wasirit kolia lero yatwale Gusii ya Kebusani ne timu ya Musora FC erabuna Musora FC na batanga ina se erombe AM ya Kisii County League na se Gusii yeju nego abamura ba Musora FC beto masana baitu chigorisa tochioka ne timu ya Shabana FC Gusii yarenge Gusii gatie timu ya Shabana na Musora FC Lit kolia leno korende korani Mayaka Street kolia igoro ase Gusii gatia Shabana na Mayaka FC
tono teri bagari abene dio kusangana aba bwatani korwa se timu ya Mayaka FC awaire tanda ke mbito kibiri veso meti wetere gosore yake Busani. Nimefurahi kwa mchezo wa leo. Tulikuwa na Shabana, tumecheza game poa kwa vile tumepata mazoezi ya kutosha na vijana wetu. Hatukuwa na nia ya kwamba tutawashinda, lakini tulikuwa tunafanya mazoezi. Kwa hiyo mazoezi tumefanya siku ya leo, ingawaje wametufunga, lakini vijana wetu nafikiri wameimprove kutoka hapo. Sasa tutaendelea tukiwa na morale ya kufanya mazoezi zaidi. Leo imekuwa ni challenge kucheza na timu kubwa ya Premier League Shabana. Game haikuwa rahisi, lakini tumejaribu. Tumeonyesha pia wao wameshukuru vile tulikuwa tumejipanga. At least imekuwa ni challenge, lakini next time tunakaribisha tena, kwa kuja lazima tuwin. Kwa majina naitwa Walter, secretary wa Mayaka FC. Tumefurahia kukutana na Shabana. Wito wao tumewaitika, tumekubali. Tumecheza game nzuri. Ile kitu tukuru wametuambia ni tuongeza mazoezi kidogo. Hiyo tunaendelea kuongeza, tunajua kuanzia Tuesday tunalisoma mazoezi yetu. Tuta improve mahali wametuambia. Tukiongojea game yetu ya weekend tuko na Getuli. Hiyo ndio game tunaamua tunacheza nayo. Game yetu ya mwisho ya kujua kama tunaendelea tunamaliza ligi aje. Lakini sisi tuko sure whatever tumetrain na Shabana leo tutaapply kwa hiyo game na tutaweza. Hata abana mbagandere ko Robert gutuma kabiri byansi baro chigwetere gosori yo ko Robert bosibe gosori yabo ya Getuli FC gosori raben ko ngusana nyora buna litiko bune litole lya lero iga chigosori chiri chia talanta hela chigenrete chinsemo awasengote bune semeria kitutu cha Chenot chigenrete chinsemo chiri chia Masakwe na sensemo ya kitutu cha South gosori chigenrete nsemeria Nyaure grounds koranda kyaba muraba lense miaka 19 wanyori bagari abende ko yarako baba goswageti kurigereri gunda abateneri bali bensemo yege kombe keri kia talanta hela ikwe korenta amabwatani ko rwensemo ya ewizare ya Chigosori ya kurauna ababu na mwamba imense ya Kenya amuna abatani ko rwekiombe keri gia Football Kenya Federation ge kurauna omunyakirogo bwekiombe kionik mwendwa na abatani bekiombe kwese chinsagi au bunasorongo rwa Gusii ime ya Kisii County ndobate Evans Mageka uyoro murikyo mane bwekiombe kwime ya Kisii enseme area Nyamira ndobate Vincent Nyasani uyore omunyakirogo omone umurikyo mane bwekiombe kyugia FKF ensemo ya Nyamira togota ensemo area abanyakirogo ensemo ya Nyamira ndobate Lutas Mokwa uyore omunyakirogo bwekiombe kutogota se ensemo ya Kisii ndobate omunyakirogo Jezreel Mbegera winero nyale kwa bako omunyakirogo bwekiombe gia Football Kenya Federation nyonda Chigosori cha talanta hela ngoreta chiramo aba waziri vechi Chigosori vechi county unensemo ya county ya Nyamira ndobate Dr. Grace Nyamongo nero waziri vechi Chigosori kwana kibuna Chigosori cha talanta hela chagenderi ukyoboikera nuime ensemo ya Nyamira ensemo ya Kisii ndobate Eric Miyenda uyoro waziri vechi Chigosori imensemo ya Kisii county kwana kibuna kero tokega ni rikorigere wasi Chigosori yecho kyanyade ko bage korigere gu ase obwe ko rabuna manganonsi agenderere buya kondense meri ya Facebook tinga bali bagane to bwati ensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital wali vonse vare live nyare ko bage ngosoma SMS chaino na ndo bate SMS line ya Ndizi TV rikire rabwa se screen yao baboya kwa bakolika SMS netone kibuna tonyare ko ba togosoma kiri kyonsi kwali kire buna ensemo ya Facebook nindo chaiga akwero kavuna T Taira akote wabuna show iko on fire Captain 001 mbuya mono T Taira nindo chaiga Nyanga Ega Joy akote wabuna 001 I'm watching live mbuya mono chune chinsemo chirichia Facebook bali bagende gutobwati tukabata kwenda somo timokomo kigoto kwirana tarama na regete timu ya Gusii FC wekera boniga eyere me National Super League timu yoka korwase enseme ya Kisii orongo rwa Kisii orongo rwa Nyamira ereme ya National Super League na kigendete kwerobeli na ebirengeli byabo bose bojaga kwe league ya National Super League entundere bosio omutima kwa makeigo nkore natore.
abarigiriria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigiriria kuru Chikaunti sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Umuremi giata kampani ya Sidco nigigo kumanya iguru yichimbusuro babwate echuchi kwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa egatiye chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebrenko byense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatiye 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigotoko kora utafiti yechimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obutati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye goso akesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesato kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yelige salinene Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen.
Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omwanchumuliriye bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuliriye televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibire inye isano nemo ibire isano na ibire eyemo gose otorikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com. Voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii. Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound, CT scan, ngokora bale x-ray, dialysis, nkobwenya bale emechando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso. Oko baruo goke, gosoko baruo konene, naboigo mbabwato bukoreri, bwa ambulance, chinsemero ngibiri nenye. Mbabwate chinchira au chugwakanira, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama. Asebali yabagotumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes guseo bakiresimi ase namba enotisano ibere isato kianda ibere isano isato kianda. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Esukuru yokwegelya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F
PWD chia bantu bali nobarema bwigomba bwete short courses chia BCD na B executive obuye bukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kiceri cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera buburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mono sana kuendelea kubwatia Ndizi TV ase amangana rengete Chigosori nchende mo Stephen Captain 001 ene message usoto chaka chinsa cha 10 uikachinsa 12 twasanga amangana rengete Chigosori ase anda kaso muro video beno lero gekora chinsa 12 turatikoba tokoretera Kassim Junior omoro kyo monene bwe timu ya Gusii FC Chigosori League ya National Super League omanya mange ngoro semo kiele iboleire na kyakinete na kyachitoro gongoro ya Gusii na ndake osire timu ya orongoro ya Gusii FC oikase ikiraboni game ya League ya National Super League korende eyo era chigocha chinsa 12 ensemo area Ndizi TV na balibo motandao morore ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News morobuna nden oronoro nonyare koba gokoboro kunde chinga kieche chito kwanire timu ya Gusii FC Nerabu na Gusii FC na timu ya Veira se League ya National Super League asentunda ya gatatu abu asentunda ntangani ya rengen semeri ya 2019-2020 na so mwako yutu kwa timu ya Gusii FC gokora namba 10 ase chitimu cha renge meye League yeyu mwanjuri rengo season ya 2020-2021 na lenya tekopa ke gokora igo ase entunda ya bwateti emechande kavase timu ya Gusii FC ekabaka timu chiri challenge chisoke kwisi ko wasa chibe relegated ase League ya National Super League kurende baganya kwa bagotole kwa League yeyu yale kwa bage kogendigu ekyombe League ya kiateka committee kile League ya Sports Dispute Tribunal itaitabate okona chakwabo kerere League ile kaba nditayore kutira nditayore kwenda insega kore timu ya Gusii FC ekatigara ase League yeyu na ekerera ndakitimu kine chikeminja chiriko macharenge chiatanganire ime League yeyu cyari ko chikwenda ase League ya Kenya Premier League yeyu namo ne timu ya PS Bomet konyora yatanganira ase League ya National Super League ase ntunde yeyu yaliko bwati kwa mone timu ya Fortune Sacco cyari chikeminja njia gosori ase League yeyu nabona ase League ya Bwangoiga yeyu timu ya Shabana FC banyara kwa bakobwa League yeyu ne pointi emeronge 5 na ivere 72 points timu ya Shabana FC ewetera obuibwabo egaire timu ya Gusii FC nero egakora namba 5 nemo ase entunda yanyara koba nemechande menge uchase timu yukorende tawatete bali abenedyo gosangana omorokyo monene Kassim Junior otebyandake na kie season yaba kati abenga kibanya koba goite timu ya Viga chigoli kianda ase ya movement nde yetu anyara koba togokora League ya National Super League andake gochibosi na kibalero beli. Ndio maliza nambari ambayo ni njema sana, labda nambari ambazo tutasema top 5 ama top 6 ndani ya National Super League, na imekuwa ni msimu mzuri sana kwa kocha yote ile, kwa sababu tunaona kwamba walkovers zitakuwa nyingi kwa league, maana kwamba kila timu inacheza mechi zake. Kwa hivyo mchezo karibu takriban mechi 32 kwa timu nyingi zimeweza kucheza michezo hiyo, lakini nisijue kwamba labda kwa upande ule wa coaching how competitive hii league ya National Super League, kwa sababu second tier leagues are the most competitive anywhere in the world. Anapenda kwanza
teams vile waliamua kukuwa na wakufunzi wale experienced kwa hii ligi. Unapata kuna ligi msimu huu ama kuna timu msimu huu ilikuwa na coach an experience. Unapata makocha wengi kwa hii ligi walikuwa experienced, ni makocha wengi wao wamepitia pia Premier League. So msimu huu ilikuwa more tactful. Unapata teams ilikuwa zina win tactically. Hakukuwa na kubatisha kwa kuwin match ama kwa kudraw ama kwa kulose. Ilikuwa ukiprepare vizuri unashinda mechi. Inamaanisha wakufunzi walikuwa wale experience na wale pia skillful. Kwa msimu kati ya mechi ambazo zilikuwa bora zaidi ni kwamba labda Gusii FC ndio ambayo iliweza kuwa na one of the biggest winning margins. Kando na ile tuliona ilikuwa na ile ya Mara Sugar na Silibwet pia ilikuwa na bao nyingi, lakini pia Gusii FC mwanzoni mliweza kufunga bao nyingi, kama sijasahau ni bao 8. Labda mechi ilikuwa vipi kwa tulikuwa 9 kwa 9-1 ilikuwa, unajua tukiangalia first match we lose 3-2 nyumbani against Kisii All Stars. Tukaenda break ile ya Christmas. So immediately after your break tuka resume. Hatukuanza zoezi vizuri kidogo, wachezaji wana resume. Mechi ndio hiyo first week ya January. Kwenda kule Mumias kucheza against Vihiga United. Hatukuanza vizuri. First 10 minutes haikuwa mzuri kwetu. Kidogo na feel kidogo confidence haikuwa kwa wachezaji wetu. So kufika pale tunapata Vihiga wako na wachezaji 11, mmoja kidogo wako na issues. So wako na wachezaji 10 kwa uwanja. Okay, tukasema sawa, hebu acha tu push first 10 minutes pressure, tukaanza kufunga. So to realize tungeweza funga even 19 goals because naweza kumbuka tulikosa chances mingi sana. Mpaka tulikuwa tunagombana, sasa wangu alikuwa anagombana na tusiana na wachezaji because unapata tulikuwa na chances zile open za kufunga mabao mengi sana and hatukuzitumia, but hizo 9 goals zili boost morale ya team nzima. The whole team ili boost spirit, tukaanza kuwin hizo games zingine consecutively. Ndio kwa hata hiyo goal difference iliwasaidia sana, especially kwa first leg iliwasaidia sana kwa sababu yote ambaye alikuwa anakaribiana na nyinyi goal difference inampiga nje na ikaweza ku boost hiyo confidence kwa timu ya Gusii FC. Ndio maliza nambari ambayo ni njema sana, labda nambari ambazo tutasema top 5 ama top. Yune omorikio maene Gusii FC Kasim Otieno Junior kwa randa yake una egetiro kia vaste timu ya Gusii FC wikase anyara koba kegoika toranda ke wosibe ligi ya National Super League kochaka nse ikichire wanyara kwa bakoreta nenyora buna timu ya Gusii FC nero eregate timu chiri me ligi ya National Super League ebwata basore bwate miaka ya inse. Kiroko ile tuliko kubona average age yaba kosori vale ime Gusii FC evare around 22 years. Yunere average age yaba kosori vale ime ya team ya Gusii FC sabasori bande buna gati abo matoke magendrete kora usemba so korwe timu yuko andase chitimu chinde chiri chikomerera matema na abakosori bali yabara bakese njokero kugura umukosori omukase timu nigare asset osinigaro yobwo bokonyi obonge kwandase kuchia set timu asengenjo abako ba set timu asemya kemenge ndaisi konyara koba gago chenchi gukoba kelia kochira gani konya chitimu chinyinge talitwa igase ligi ya Kenya gosense ya Kenya kono nchisemo chiri cha Europe abakosori bali bara bake basabwati myake meke bakoba bwateri golire igoromono kobwa abakosori bali badale kwa bakomente myaka ke gwesendoche chinsemo chinde cha Facebook nichega Jared Oyunga batabuna korwa chinsemo chiri cha nyankororo ninde imeyomoroberi mbako moerio Arsenal VP. Wiki ya Arsenal limoranya rakawama uko aka biashara vingi vya transfer market gosegatia abasori bali mwanya rakawa mukogora igo teraba wiki ya twadire mangana mangi Arsenal korende eri maite mogendete kweroberi wosibwege kombe muranya rakawa mukogosol dirit kolia nkyoria community kombe kia community shield ndaka yuna ramwe na rengete team ya Arsenal de sen maite sama ama chiwiki cha eta cha maega nalimwa akora signings chinyinge team ya Arsenal yaganeti chinga checho nindo chaiga Dominic Nyabuto agotebenje no mwalimu Dominic koruchinse mo chiri cha Keumbu Amasago mbuya mono mwalimu koruchinse mo cha Keumbu Amasago base ni tuned in mpaka tamati, yani show iko lit. Asante sana Dominic Nyabuto koruchinse mo chiri cha Keumbu Amasago na nimaite wiki ya eta chinse abalimu kuruchinse mo cha Masava mbago soriamo na abarari Kisii Scribes FC na ese gosoria yu ntwa ikora
mtu waita abalimu ba timu ya Masaba Teachers abalimu wa maths no alenga ali na abalimu bandi ndake ese Chigosori chiri chia kupet chairman's cup echuchiranya ko chikogendera nsemeri echitariki 12 koranda ke Chigosori chechi quarter final chikogosori gati chitimu au chia abalimu inse ya kompekerigia kupet chairman's cup oyo amekaina buna Dominic Nyabuto gatia abali bagendrete kubwati nanda kikara kubolia magana igoro ya Arsenal gatia chi transfer chiri chigendrete namona andake timu ya Nottingham Forest ngigendrete kuligi SA yo Mogosori Matana kurwa se timu ya Arsenal kunyara kobaka kwenda se timu ya Nottingham Forest SA yendegendrete kubwati gumono sana nase Omogosori Yunus Musa anarere kobaga gosoa se timu ya AC Milan anarere kobaga kubeke se ye miaka 5 Drandake Yunus Musa na kiara korensemo rie timu ya AC Milan chinsemo chirichia Italian Serie A amana rengete transfer market na bwase timu ya Barcelona FC rengete koligio mogostori omokesana omogostori bwiro mwaka o 2006 yo wakesa ya bwango wekera boniga na nyarete ko bagutware mekange 15 nevere wekera boniga omogostori omanye kaine buna Noah Davic yora mogostori korwa sense ya Germany gati abasori bali bagokina ngati ya bali timu ya Barcelona rengete ko bage kubwati asamana rengete transfer market nsemo chiri cha Europe na se timu ya Inter Milan balengete konyolese yo mogosori Jan Sommer nyarabuna Jan Sommer ne goalkeeper Okavere gati goalkeeper chirichira se timu ya FC Bayern Munchen igonere timu ya Inter Milan rengete korabuna yanyorire SA ya omogosori oyu Jan Sommer kunyara kopaka gosoa se timu ya Inter Milan gati amanda rengete na alia se tore timu ya Manchester City banyara gaba komenta omogosori ndio mogeni oyo mukere buna Josko Vadiol nyara kopaka go vekese amona timu ya Manchester City Vosio we ligi ya English Premier League kunyara koba kego cha kanda kigati amanda rengeta se chinsemo chiricha transfer market chinsemo chiricha Europe na alia samosore sereta Daichi Kamada nikanyara koba kagosoa ase timu ya Lazio kogosori me league ya Italian Serie A oyo nyara koba kagocha buna free transfer gocha se timu yuna nyara koyogu enambendito jersey number 6 ase timu ya Lazio gontoranda ke season kiara atware ase league ya Italian Serie A iranyare koba kego chaka ndake to chiko kwenda na mangarengete Chigosori ya yogendeta ase chinsemo au neganda ke Chigosori ya sensemo area Wasingishu County nega bwata nibanya kwa bagweso kinakwena kivuna abasai mbabwata chi tournament chiriba kogosori na gwetero kogosori yoku banyori bagali abene ryo gwetanga nebintu binde ebibe gati abo butumekyo bebwa mariogo yo gotindia gati ya ibintu binde biri bitaita biri asia binyoro biri abasai bakwebwata na birobyo fura kwe guchinkwana nechibicha korwa sabwatani bekyo This tournament kuna vijana hapa ndani watakuwa wamechukuliwa wamepelekwa kwa timu kadhaa. Hata tayari kuna teams zenye zimenipigia from Nakuru zinatafuta goalkeeper, zinatafuta defender, zinatafuta wale players. So kwa hii tournament sasa wako hapa kuna akili na kufuatilia mpaka mwisho vijana wenye wanaweza chukuliwa. Sasa ninaambia vijana ya kwamba cheza kwa bidii. Usicheze sababu wewe unataka kucheza. Cheza watu kuna wenye wanakuona. Na ukichukuliwa ni kama kazi, unaenda kazi. So vijana wengi wajitokeze na matimu mengi jitokeze na wacheze kwa bidii. Mostly football. Nimefurahi sana mheshimiwa, mimi huwa namuita mheshimiwa Evans kutoka all the way sehemu ameunganisha sehemu kama tatu zenye zinakutana town. Mostly sisi ndio tuko affected na hii mambo na drugs. So tunaomba kwamba aendelee na hiyo moyo. Kila mwaka tunakuwa na tournament yake ya kuleta vijana pamoja, tunaongelea kuhusu drugs all the time. Ukiangalia kwa hii uwanja watu wenye labda wangekuwa mahali huko chini kwa pombe, kwa mabangi, kwa madawa kila aina, wote wamekuja kukua hapa. Idleness imekuwa ni hapa kucheza mpira. Kila mtu amesahau kila kitu. We are here as you can see. Tunapambana na vijana wetu hapa. Kuna mambo za sports. Tunawaleta pamoja ili waepuke mambo za miadarati kama madawa za kulevya. Andake junachi vitakoruchense mochirichia Wasingishu chikoerandake
buna bakandete kobe kemero bere kujara kwa bagusuka bosio na inyora buna ase chinsemo chiri chia Europe nego chite muchinyinge chia nyare ko bachigokora Chigosori chia bo chia kebusani tewa chite muchotwara Chigosori chia friendly wadwara chite mchagenda chinsemo chiri chia USA kotwara friendly chite buna Arsenal chite mu buna Man United njia bachinsemo chiri chia USA kotwara Chigosori chia kebusani tewa chite buna Manchester City Bayern Munich chukaba chinsemo chiri chia Japan kotwara Chigosori chia kebusani gati ya pre-season tour yo chitimu au niko chinyinge chiabo chia kolire Chigosori chia bwatase kalenda na gati ya machiwa nyarako base wiki ye na bwase timu ya Aston Villa bali kosoria mone timu ya Lazio kuruchensa machiri cha Italian Serie A na se kosoria yu Aston Villa kanyarako bae kwenye kore timu ya Lazio chigori sato asebosa